tuan tum zirna huanga chuan Zirlaite le Nun Hman thiamna ti kan thlor bing ve le thung do na Zirlaite hi an naupangte lai chuan an nuna harsat na om lem lo thuan oya nu le pa ti angin that taken noma tin sikula te po thuan oya ni an result ta po ni se result thatak tak sikula hanan ron nei thei mai ni amaro chu elementary stage an ron zowa class 8 ten an zowa ti chon high school te higher secondary school ten han kala chuta chuan anon tlei rol chhota ni an khovela khan an riat ngai lo thil ti rang ka lo omta a an thanlen na konga an taksa dang lama chi rang lo oma ril ru put mang alawin thla ka an mani ne tu nei tu chaivel tu kha alawin thak chhota boka chuta chuan thil rang anan ma chon ta ka khan nun phung khe thiam ta lo te an lo om ta thin ani chulai kong chu an zo dik lo pal chuan sual na khola tluk lo pal te lo me ma a then te phei chu rui hlova te an lu ta zuwa te an lu ta mi pat mai chiat na lo lu ta tok ten oma chu tiang chuan helai clay rol nun mang thiam lo high school stage higher secondary school stage mang thiam lo hi tun lai khovela hian muturen om nual to mai ni chung ta chu zirtirna emaw tang te poin alo lang ta a tun tuma hian chu lampang chu kanon thlor bing do na he life skill chungchanga hian heti lampanga kan mi thiam nei pivi vanal ruati pima ruati kan kom do na ani hi clear wal te singa rongbol thin ania tin ve ranga ko ram te poina thu soyan som thin pathian dia te holiday a te jon khoi moa kalkul ve reng ania tin chu mai ba ka chuanin mimal har sara nei te poina an pan le an ko chu tiang te chun ya ma hi counselor thatak ani boka school education department a hian Zirtirtute ni thok ve meka Zirlaiten tuna kanin kom na hi in lo tangkai pui ngai kan beisaya tin Zirlaite chok ni lovin nu le pa te tan te lo thlir tu mi pui tan te po a tangkai ang ti kan beisaya ngun takin min lo thlir don nia chon pima ruat hanin zot ngal tambol mai la clay rol sual na konga khanin chu rui hlo lama khan han direct ngal zot mai tai la a tho me rui hlo tang khan han tran la chuan a life skill anun man thiam na lama te po khanin lu chho tai la dik jok te ponarin oma rui hlo chung sang hi kan ramen kan boi pui ta hle maya tu mai pai chon aizol khopuya pai chon kan boi pui le sual ta hian langa sarkar ko rante le tlom ngai pol rang te kan boi ta deu loi hi ni ta ber maya heti lama hian in mang na sa nei ti po kan rei thok na sa nei ti te po kan ria tin hul hiep camping tuna kan sarkar te le kan singot lamina an buatsaih te po hianin committee poi mo taka a task force committee lama te po itelani ti te kan lo resel bok nen angin nge ni khinga te po khianin thoa tin rui hlo chungcha nga hianin angin nge experience nei ti kha min share masa phot mai te along khop mai dia rui hlo hi kan ramin kan boi pui na sa te mema ke ma hi zuk le hmam le engma rui thei thil tingai lo kanina a I pathianin enge kum som ni dai liam ta a khanin hi enge ni rui hlongol veijing a hemi lo ko to ni edik home center rang ate thu te kan lo soi na sa thina chumi nuwa chuan subject dang kan lut chowa I khatiang ang khan I thil dang te po kan ti ta chu na chungim pathianin kan ramtan he thilimin pek wang po ani anga I training te India rama heng aim sa thok rui hlo lama mi thiam kan nei te pon I manlok khan training mi ron pe a tin mandeu khan Mizoram against drugs alcohol tobacco ti anga te middle school section ang level ina an mantur ang chi anga po khan azyak to zinga kalotel to a tin I Aizol district a te po khan master trainer a te po rui hlo chungcha nga hian min lo ruata tin chu ba ka chuanin central KTP in nikum mai khanin enge ni ton enge ni rui hlo chungcha nga ton hnai loka itizok te ang I ma be pui an thak tak khanin
resource person tur pahnia athan zo ka pakhata te kan tang le boka tin tu na sarkarina I rilo abi na sat hulia panga te pokhania tas group poimo tak mai pakhata I counseling research and documentation akhan I min lo ruat ve boka ta chuan ke chu ka thanem lo lu tuka amero chu I mani lok pokhan counselor volunteers ho MA psychology le MSW rual ho kha I life skills chungchang hi ka zirtira pathiang khongai na zara hey life skills si India ramala lu tu in a train so ina engeni min train le kan hlowa ta chuan hey ko ran mai ni lo hian department sang heng police te social welfare te ATI thlengin le katiang department sang po hian life skills chungchang soi turin hey min ti hey zo inspiration thleng hian training kalo petoni chu tun lai khovela hianin nakina kan le soi tur mani se life skills hi ru hlo ti tur ven nan le ti to te tan po hianin alo tangkai emaw I chuwang chuan rui hlo chungchanga hian chuan tuna hian pathianin engeni nasa zokin kan ramtan machon tur hian mi lo ko ven ni in ka sia akalom khop mai lomum hle mai chu experience poi nei tha life skill chungchanga phei chuanin Mizoram ama huai tu alo dong song mo sa tu I tiang chung te po sin lo hi la lo e kala soi mai lok chu central K3P hian tuna hianin anchan chin bua ziak turin wat sang khazaruk le ti chuang life skill min ze zo tir che a September tha hian chuang don Christian thalai kan lo shir don mo aju chu lo hriat tu ne chu thalai te pen Christian tlanga wa khanin lo shir zuila a tha nge ti chuan rui lo chungchang kha an chui zui le lok tai la kan ram min tien kan boi pui ta loi mai ania eng anga han ma chhon nge thairin hemi chungchang hian ya kan boi pui lui ta a chung ama sabra chuan chung ko tin hian I fanau kan enkol na konga hianin I ton aina sa zok hianin tan kan la ka tol tak mewa I achan chu no pan te lai tangin I engen yang in chung khura kan enkol dan te an nun phung kan man pui dan zong kan kai shwaina kan chet zia kan soi mai ni lo nun phunga kan chet zia te zong te po hian om zeron nei dona I naupangte om tir mai lovin taimak te thleng pon kan zirtirtula tin entinan I do thei na te pui kan zirtirtul to ni kan do thei lo lu tu ka wangte kan thin chiat lu tu ka wang te pon anyang khatiang khan rui hlowa lo tlan lu na te po kha om theya thian kom dan te po kan zirtirangaya tin skula Zirtirtuten he ta primary school atanga khatiang angkhan thian te nar dan te har sat na ma chon dan te ril ru thoi pik na ma chon dan te khatiang angkha kanin tu angaya tin ko ran thleng po hianin tun aina sa zok hianin helam pang ang hi kan lu chilangaya ni chu adam doi poimo takha ani tlat maya tlerol te tan ne life skill han thria takha poimo maya ti chuan zirnai na hianin eng angin nge kalpui le thang hemi life skill kan tiemo rui hlo lam chungchang a pani khanin akal kop tho maya han soi ran tak le the vak nel tlerol nu na chuan mo e chulai chu eng an nge zirna hianin kalpui le thang ti te po kha nia in soi lu chho te zirna hian ya rui lo ti su ti ring thian chuanin ne lo chin po nei aveni rui lo kha eng wangin nge ati lawang ti zo ka kha ati lo chan tur le ati lo wanga a that tur zia kha I kan zir pui ngai ta ni ti meyang chuwang chuan Zirtirtuten kan zirlai bupi alama hian naupangte tan naupangte pualin awareness level te po hi neila atul chuan I counseling hun angchi an mani komfal na hun te po kha han siam theita ila I thil tangkai tak tur ning ka sia a tin abik takin ton ni china nakina kan la soi tur po ni karinga life skills education hi skula na sa zokin ton a hianin hi mang na sa ila thain ka sia te chuanin life skill a khan han lut chil deuh don tai la nun hemi in thak thleng chho vel dana hi china abul kan tan deuh thuak ang khanin an ter lai chuan thatakin ti khan thun oi moya an lo tli rol chowa khata khan ru put mang
ru chaw ni lovin taksa than len dan te po alo dang lam chhota a emaw taksa khanin mu ngai lo nei ngai lo chi rang te po lo piang chho ve zel buk nen mo khalai hanin thak dang lam chho vel lo don son dan tur vel kha khalai kha min ril te a nia poimo em chu process of growing up te po kan ti thina hei mishing taksa hi I alo in thak dang lam thina aril ru a taksa angai to anakha alo in thak dang lam thina ni chu zirtirtute po in chu tiang ang kuma chuan chu tiang chuan an om tlang puya ti ang chi no pangtin hin in ang don lova an school local na khanin enge ne kan zirti du dan point ang lo mai theya nu le pa le chung te lo chhuah na po khain ang lo fur to ni tu lai phe chon tong kam man ni film khurangai to a inu le pa te ti tong kam kan han manga inu le pa in ngen tho han ti ringot poi thil harani chan to ni a chan chu nu le pakar lo fa hi tam takan lo om to a he pi te bula om pu te bula om ti ang chi te khatiang ang khan enge niang an taksa te lo in thak dang lam na sa ta a ti me yang mi pano pang than dan te me chano pang point an lo chen om ta ni an chen pui te jinga khan entinat in von fai chung chang rengot te tin enge ni an taksa lo in thak dang lama an ril ru lo om dan tur te khatiang ang shil na le counseling po dong phalo hi kan Zirlai Naupang te jinga hian an om teu don ani chuwang chuan Zirtirtute hian primary school atang point han ngai to atela Naupang bal reng mei te kutin fai lo reng mei ma ni po le inti fai rual lu tuk lo kan Zirlai te jinga pon om the khang te kha ngai than ni em ti te po kha I kan lo ngai to chia na ngai ta ni chuwang chuan an than len dan a change om the ang te kha I enge ni adolescence education ti te po lo ni thina tlei rol chung changa in zirtirna ang te po hi zirtirtute hianin na sa zo ka school kan kalpu yanga ya entinan meichia chu meichia heta mi pa chu mi pa group rana han thiara an taksa a danglam na lo thleng tur zirpuite an ril ruwa danglam na lo om theite khatiang o ma chon dan han zirpuite po kha I lok chin na om theyanga tin an him na tur ang chi te thleng po hian I zirtiran trol rang ve kan ti na chu mo thokhat lai khan ne life skill chung changa hianin hu khawa mi pa le meichia an thutir pu ta tia han lecture mai ne lo dewin meichia room khata mi pa room khata chuan meichia riat tur chi chu front ta ka ril mai mi pa riat tur chi chu front ta ka ril bok mai mo khat tiang chi te po khan kan ti thin tro khamin chin ka chom chang chu khat tiang te po kha taksa han than vel dan te ru put mang lo dang lam ta te mo khatelai hanin zirtirna tak tak tan chon khat tiang te po kha process of growing up ti than len chho dan do ro kha kan sia chian ti rangaya ingtin gen in von fai ingtin mei chia in than thi ron nei te khan kai shoi tu than nei lo chuan in vong fai kher lawang khatiang ang chi te po kha thil om the ni mei che tam tak chuan in khatiang ka an lo riat lok lo phei chuan alo ti dan tu le don son dan tu ron riat lo phei chuan in than thien nei khan in trap ta mai ka riat tu ron nom nuala nei mo ase khatiang ka awareness lo pek lok chon chu tiang khatiang kuma chon ini do han te kha chon thatagin an dong song zui maya tin khatianga an lo eng lo ve kha mi pa ngai ni na ni ti te mo ani kha chuanin lom tak khanin an lo dong song to maya khalai kha awareness poi mo em na chu lo ni ta ti chuanin chu kan soi bel le du zok lai chu Zirtirtute poi mo na khan nu le pa tam takin hela hi kan thiam lawa kan rep hak lo bok iti tiang nu le pa thiam tak tak ati thiam chu anomang mase kha kha chu atam lo jok atlem jok khani don tata thingtla nga te mon tam jok a chuanin kha tiang life skill lampang om zir hemang lo khanu le pa ha kan ni don sia chuwa chan Zirtirtute kan poimo na asang khopani tilai kha kan bel vele lokani chu ithin lai lo zo tur ka khilang cheo zirna tluang pa ngai pialama Zirlaite izon na kong sial tu skill education chu high school za somli panga ale higher secondary school somni pahniate kalpuya nita skill education a hian thlonin sector shang agriculture apparel makeups and home furnishing automotive beauty and wellness le IT and ITS zirna te hi kalpui me kani skill education in a tumber chu Zirlaite and Zirlai zir chung na thokla ka cher chhuah in todel na le izon na ngel nget zon na kong ko mute ani Zirlaite ma khwa siam sak tu tan le Zirlaite izon na tha an nei theinan
a thlawna zir thei skill education hi lo zir ve nge eng che ei zonna lam tluang thiam thil zirna skill education mizoram ta ti chuan tlei rol laia humsual dai theina lai vel khan soile lokela ti chuan life skill chi rang kha min lu puita la thanga tro thai tiangin e phim khurun atul zual lai deute po kha awmai thei thei rol lai khan mo khalai ka soi dur nei chuanin an soi sok la ti chuan na bak chu a life skill chi rang khanin chuan som tai la ya humsual dai theina chan sia sang e mema i hei chian ngai na mi kan nia mi zo te phei chu tin a mi zo chok lo po ni tho i khatiang angkara khanin i naupang then khat chu hei bullying kan ti ang chi ti du da tuar naupang nu le pa bula zwal ko don se nuan thian ten an ti du da zui le hlau ang chi rilu lama har san tok te in ti lu mai chak te po hin lo om to ani tin chu ti rual chuanin thian ten zuk le hmuam ti tura an thlem lui an nor lui hei tun lai cha mi thiam te pon an tia gateway drugs rui lo ti na kong ka hong to zuk le hmuam tia thian te ti ang ti lo wa shom ti te po om theya tin rui lo ti tura nor na khatiang ang chi thian ten pom ni du wanga lo ti te po khan om thei ta ni chu wang chuan peer pressure kan ti thian ten nor na an ton na sa thei hun lai lo ni ta khanga te khan i engting nge yang thian ten nar dan te kha om vek ta ni chu wang chuan engting nge i thian ten chu tiang chuan ti cha sa sela ti ang chi te po kha i nu le pa te pon i kan ne ngai ta a tin chu ba ka chuanin i tlero lai hun shim shim hi chona lian de lo om ve shim shima thil thar emaw ti chak na hun te lo om ta kha ka an ta na thakher lo ani chu wang tak chuan i om na tur dik an hria ta tola an dam chan an hria ta tola tin engeni swal kong dai tur khan an ma ni kha an hluto ka ni ti kha i swal kong dai turin an phal tur ni lo ti ang chi te kha i an nu na khan kan tu angai ta ni chu wang chuan tlei rol lai hi hum swal dai the na tur tam tak thian te tang pon oma tin chung kon na nu le pa te mo chung te tanga support kan ti tran puinan don tok lo hen an be dong thei ta ni chu tak chu zirna huang chung zirtirtute pon tran puina kan lo pek thei kha lo ni ta a tin nu le pa te ko kho ma soi ho na hun te i awareness nei te thleng point zirtirtute hen huai ho theila khatiang hum swal an dai the na laka tran ho na te khang ang te khanei theila thakop ang tun lai chuanin ain ven na hi na sa tok tak mai kan kal pu hi ngai tlat maya an hum sualan dai to nuwa lak le tum kha chu boi sak to thina chu ai chuanin ain ven na tilo tu ra hung be na lai khamo kalai kha poimo top mai ni le di chuan life skill chi rang a kha engeni e Zirlaite le mi pui han ri ta na tool om chin kha min khil ta che ole e tun huna hian ya hun tam kan nei lowa mai ro chu he kale khabu je nungam tur hoi sen na hian i khami nung e engeni to na life skills kan ti kha ka zia kani ma se he mi life skills ka zirti tak hi chuan darkar khatvel tal kamamo thina ma se minute som vel lek chungin i kan soidon ani akhir tu te pon min lo she thia manga i nidanga ka zirtir chuan powerpoint nen alim nen i ati hoin kan phur thei tuk ani ma se to na po hian i tlem na zong chuk soi tel thau kan tu manga he life skills kan ti hian nun man thiam na man ro ti pon kan da theyanga i enga tinge he hi nun man thiam na man ro hi kan ne tul kan ti chuan i we no po kha na lo soi fia to ni tin hian kan nuna hian chona challenges ran om don ani chu ma chon thiam thei tura thei na kan nei hi life skills so lo ni ta ni ipa kha thi sin ipa kha kulaya roi a ibial nu na ban che ti ringot po kha chona lo ni to ni ke rol te tan phei chuan i Zirlaite pon min thlir ka ringa chu wang chon inuna khan chona lo om don chu ma chon thei tura thiam na i nei kha life skills ani life chu nu na nia skill su thiam na ni ta a la phiar ka thiam ngai lo ma se ka phiar ka thiam nun po hi ka zir chon ka thiam don chuta chuan 10 core life skills an tia chuta chuan poimo em chu som point toy te ten karon soidon ani amma se bera chuan tunge kan ni ti ken hria chian ngai pathiani na du taka din kan ni ti ka in pomanga ka chakna le chaklo na te hi ka in pom tur ani a ta chuan siam that ngai kanuna enge om zirlai kan ni thok ka tlai viau
tho ka tlai fo chuan ka zirlai ka hlo tling thei don lo chuwen ka chak lo na hi ne turin enge ka tiang tho ma ka zirang ka tiang angte tin chu ba ka chuan darthlanga kanin entian pathian ina du tak ka din adin ka ni ka hluni ka chung kwa chu lo re the ni pon ke chu ka intinga mangai ta ni chu ka chelawani ka hluani te po kan intinga mangai pathianin ingai hlut to ka liama ingai hlu lovina te ingai hlut ve tur o si lovin mo ke chu nakina is tur ka ni doctor tur ka ni te po hi inti infui ve tur ani chu chu wang chuan ka chak na ka sianga ka chak lo na po mo khatiang ang khan ka in pomang 10 backless days hi ilo hret ong im middle school Zirlaite tan kut them thiamna le eizon na ta na tangkai tur in ko mu na ni som ipte alo ni duan chu anita 10 backless days ni som ipte alo ni tan in kai shwaina nun kong sial na bu zul zuin he program hi kalpui chin tur ani 10 backless days hi Zirlaite shanati pungtu ataka thil zir theina rem chang Zirlaite tuina le zir chang ti pungtu thiambing nei poimo zia zir chhuana hun ani zirna pa ngai ba ka nun kong sial tu ni som ipte alo ni hi Zirlaite na taka thilan zirna le them thiamna ani na tur ani awangin hlok taka kalpui hi sikul tin te mo phurna ani e 10 backless days adot lia chuan siam that thei chu ka siam thanga siam that thei lo duain ka ke po in pot sang turin ka thei to lo se ke in pom em pathian du taka din ka nia ka in pom lo chang ka nun hi lim don lo chu wain zirlai du tak te u zirtirtute u ho i in pomang u kan tha ni kan hlu ni ti te hi kan in pomang adot lia chuan empathy ani ta a empathy hi chu mi te thirna tlanga tanga thirna thir thiamna thir theina kha kan tin me ang chu entin na turin papakatin sakhi thanga kama oka atlan chuak le de kalom tho thowatia ngatingi lom antia asakhi thirna tlanga teng ka thir te ani chu wang chuan Zirlai Naupang du om tak tak te o innu le in pa te khosak har save tak pon ni mai thei engemaw har san an to ka ka le thei lo che ka ti sak thei lo che an ti khan i thin ur tur ni lo an din hmuna in da ve chinang che mi reng reng nun dan ka thiam don chuan mi te thirna tlanga tanga ka thlir thiam kha angai thin ani adot lia chuan critical thinking an ti a thil chik na ngai tuana buk thiam na ti te pon kan da anga thili kan chik turani nun dan ka thiam don chuan thian ten hei ti vero an ti kha engwangin nge ka ti ri ngotang i engwangin nge ti the thili ti tura min du ti te po khan ingai to thin turani tin chu ba ka chon rui lo ti turan norai om te po in engwangin nge ka ti ang ti ingai to ang i thian kom tur te ka i chik thinanga tin lekha izirte I subject khan tur thlingin college level theng pon ani theye thir tu ten high school kan kalai pon ani theye enge class 11 na kala kang ti te kan chi kanga to na tanga kum so ma hian enge ka ti ang ti te po kha I chik thin don nia adot lia chuan creative thinking ani a thil thar ngai to chhuah thiamna tongkam man thiamna te po an ti thei ome chuta chuan mi ten min lo so ma thil swal ti turin mo thil thalo mo ti tura min som te khan engtinge ka narang o ti kha ingai to chuak thiam turani chumi di tur chuan nice an china no ke chuan ka ti ve lawang mo iti turani adot le chuan I statement ni mangam turani I for I statement ke chuan ka ti ve lawang mo adot le chuan ke chuan ka ti ve lawang iti ngam na ka idin nge na ni dona chuan iti nge ti leang ta chuanin change the topic kha I thak de yang mo rilo ti tur an thlem chakan thil dangi soi pui de yang chuan ala norzel te chuan exit I kalyam san de yang I kom to ngai lawang mo kom shi lo te pokha I thlang mai ngam turani adot le chuan thutluk na I siam donin film khorang che fi thutluk na kan siam don rengin engtin nge min ngong don ti kan ngai toang thian ten thil swal ti turte thil thalo ti turte min thlem khan engtin nge hemi hi ka kom chuan hemi hi ka ngai zon chuan zirlai ka nia bial nu bial pa ka nei chuan engtin nge min ngongang ti te ka kan ngai to a thin turani adot lia chuan problem solving antia har san ni kan tok don chu mishing nu na har san na kan to khan engtin nge ka sutang ka sudan tur Shanghai model ka siama alima picture kha ton hunan kron tilang theilawa hundanga activity nen po kan ti hun te polaron om mei thei chu wang chuan thil reng har san ka sud don hian a sudan tur thaber le om
sut dan tur sang kha ka buk thi nanga hei ti tai ila rui lo ti tai ti lo tai la ti zong te he nu hi ngai zong tai la ngai zong lo ta ila he pa hi ti ang zong te kha ka buk thiam chuan har sat na kasu thiamang adot lia chuan mi nen kanin be pop thaturani tlero lai phe chon chung te kan be thadu lawa anril ru shom thim kan mel lan dan te hlim mel put kan tumanga e engeni in biak pon na tha nei turin kanin buatsaih turani tin chu ba ka chuan in lai chin na tha interpersonal relationship hi nei that ngei kan tum turani tu nge kanin ka thalo tu nge kan bora ki siam that ngai ti te tin he yana ken tel chu kan ta na thalo tur chu kom lo ngam te nar ngam na te akeng tel ti kha kat she turani tin coping with stress and te thoi pik na te rim tong na te kama chon don khu chhuah na ka siam ngai counseling te ka pananga mangaya karil ru ha na ka nei te hian kan ngei em te van lal kung ka hol tuk che iti pon ama ataka varon fatilawin le khabu te ka han la lukham te han soila wan atanga ten chia la ten atangin wan thleng let le la han zuang dor la khatiang ang chi te han to hok khok la chu tiang ang chuan exercise lak dan tu sang om nui te hlim na zon te chian te share te hi a lok em mai ni tin coping with emotion and tia ril put mang te sang nen om dan te thiam ngai ka thin urawanga thilvati chia thuai mai te ka thin urawanga rui hlo ti mai te ka thin urawanga kanun na kalak te kha hi mia lo chu vain chu tiang ne na om thiam tura ka in buatsaih nga ya jing kan tho lim ten nui se te hian zirila mo lom na tur te zongilam kan mit khuvel kan lo la mu thei te kan mu thei lawani point sia na beng richa kan lo la nei te pon ni thei a eng ang har sat na po kan nei pon lung oilo na tur kan nu na thlen pon lom na tur kan song kan la nung thei ringote tin kan nu na hian thil tha lo thleng don ani ti kan be se nga tin kan ngai to na te hi fim takin enge ka ngai to thin ti kan ngai to ang mo a sei tur tam em life skills so ataka ti chiania mo toy te chuin kha kan han sei zai ni awan poi mo hlom o a khan pa han thur de ngar tham ka ne sweng de khanin point som set khatingan tom kha ne ya powerpoint presentation ne na mo ti khan thil nang dan man ron dang dan te po an te ngai nom takan ti khat thakhop moya hun rem sang te po kan nei zui le tura ngai la khami kha chip chom tu lekin kim chang jok de ti moyang mong chang jok de te point ti thei hun te po lo manga atir lama kanan soyang khan pi marwa ti hian hei nungam tura voice na ti hi azia ka hei hi thakhop moya tuna life skill chi sang kanan soita ang te po kha henga hian mu zui thei kha ni dona chu lo du te kanom chuanin lo ngai van zui thei te po ani na rin oma life skill chungsa ga khanin nun hman thiamna kanan tia tleirol te zirlaite tan apoi mo sia te kanan soya ti khan tin nu le pa poina kan lo hriat thiam puanga ya zirtirtute poina tran kan langa tur lai te oma sikul lama awareness kanin pek na tur chi te po om ta chuwang chuan kan tleirol te hi thlir liam ngot lovin in lama le sikula tunlai khowela chuanin annung changte chi ka I tran kan lak tla na ngai awareness kanin pek tla na ngai chu tiang ani lo chuan tun ma angot ani to lawa min dai tul min kan mani ne tu le lo ti kholo thei tu thil chi sang ka tam to wangin humsual dai theina chan sa sang to em moya chuwang chuan zirtirtute le nu le paten tran kan lak thara poimo tak meu ni ti kha phutop na tan kanan mang ange ole khati jong kha tun tum zirna huanga kanan hliar ho thei chu ani